Konferma oħra tal-arroganza tal-Prim Ministru Robert Abela fil-mod kif irid jimmanipula l-Parlament Malti ħalli kollu madwaru lil dawk li jritu biss. Din il-konferma waslet mill-membri tal-Kabinet stess li Manet News arrew kif l-Kabinet u lanqas il-Grupp Parlamentari Laburista ma kienu jafu bil-logħba ċess li pjana Abela bl-użu ta' Gavin Gulija. Kif ikkonfermalna segretarju parlamentari Deo De Battista li mistoqsi minn dan l-istazzjon ikkonferma li hu kien jaf b'dawn il-manuvri daqskemm kien jaf Gulija nnifsu. Mill-lider laqs Gavin Gulija ma kien jaf għax irriżenja minn ċermen tal-MTA u mbagħad il-bieraħ fil-Parlament qal li mhux se jibqa' deputat għax ħajibqa' ċermen tal-MTA. Jien kont naf daqs Gavin Gulija. U l-Ministru Jose Herrera ammetta li sar jaf kollox meta Gavin Gulija ħabbar fil-Parlament li kien se jirriżenja. Smaħ l-ħabar meta kien hemm nispjega mogħtija. Fil-waqt li wera kif għal-Partit Laburista id-Demokrazija il-logħba jidher li hu kien minn għalih li Gavin Gulija irriżenja minn rajħ. L-logħba demokratika rridu nilagħbuha, jiena ma nafx għaliex jidher li Gavin Gulija ħass illi kellu jirritieni il-kariga li kellu preċedentement. Bl-istess mod wieġeb il-Ministru Carmen Abela li wera li ma kellux idea ta' kif il-Prim Ministru ħadem din il-manuvra. F'każ li min jitla elett bil-by-election u mbagħad jieħu id-deċiżjoni li ttieħdet anki f'daw il-ġranet, mbagħad jiskatta proċess ta' corruption. U mbagħad ħarab milli wieġeb iva jew le dwar jekk kienx jaf b'dan kollu billi qal li ma jaqbilx li dak li jagħmel il-Prim Ministru jissejħu manuvri. Mintu kont tafx manuvri ħajsiru. Jiena nirrifjuta li nsejħilhom manuvri. Imma kont taf se jiġri? Nirrifjuta li nsejħilhom manuvri. Nirrifjuta li nsejħilhom manuvri. Ironikament, Carmen Abela u Deo De Battista kienu fost diversi membri tal-Kabinet li tlieta wara nofsinhar awguraw lil Gavin Gulija talli kien elett mill-ġdid fil-Parlament Malti. F'sinjal ieħor li dawn kollha wkoll ma kellhomx idea ta' dak li kellu f'moħħu Robert Abela.